راش سیما گلک سپاس یا راست روجا ترکیه دنوا مج و مورانه کده کج انقره رادبه پشتی کو 24 حزیران وکر روجا هلبجارتنان هات دیار کردن جی او مج و مورانه کج انقره رادبه لتواهیا ولید جی بلاف دبه هر وها آماده کارین پارتیان آواکرنا برایان درخستنا نامزد کی به هیز لهمبری اردوغان حول اتفاقا لترکیه بردوام دکن کو ترکیه جی هیدی دکه و نوا پیتا صندوقان و روزا و ترکیه جی ایرو بوان گشتن وان مثلا داگرتیه بس ایرو گشتن که بالکش قومی کو ام دکارم بیشون کو گشتن و هفته یعنی و هفته به گشتن جهپی دست بکر وقتی زنین جهپی 15 پارلمانتر خوش جبو پارتیه که دن شاندن یعنی پارتی یا کجا علی مرال آکشنر و هاتو و آوا کرن نه دیار بو بیکا اوی کارا بیشتری هلبجارتن به یا نه لجهپی پنگاوه که بالکش آفت که دیروکا سیاست ترکیه داشتی تشته که وها نقومیه جهپی 15 پارلمانتر جه پارتی خود کرن و دان وی پارتی که او پارتی مافی بیشتر بونا هلبجارتنان سدیست به دست بخه هر وها ای پارتی مرال آکشنر مافی آوا کرنا کوما لپارلمنت هایجی به دست خستیه لجنه بلند یا هلبجارتنان جی داخویاند که تو پرسکریک لبر و نمانه کو ای پارتی بیشتری هلبجارتنان ببه چما ابقاسی گرینگ ای پارتی جبر کو او پارتی ج عالی مرال آکشنر و هات آواکن کو نوا مهپی قطبون و لگوری آنکتان ریجه دنگی وانجی در دور صدی 17 او گشتن ج عالی مهپی و آک پارتی و راستی توان و رخنه گران هات دنوا جه پیداجی هن برتک هاتنا نشاندن پرانی روزنامه یعنی جام دکارم بیشن تمام روزنامهان ایرو مانشت آخر سلفی مجاری دانینه روزنامه حریت دبیجه جهپی با ای پارتی جوت میسوگری دبیجه 15 پارلمانترین جهپی دو بیشتری ای پارتی بون بوی آوایی ای پارتی گیشت وی معافی کل پارلمانتوی هم کم آخوا آوا بکه هم جی بیشتری هلبجارتنان ببه پشت راجی سروکی لجنه هلبجارتنان یه بلند داخویاند که ای پارتی بیشتری هلبجارتنان دبه روزنامه سوزجو دبیجه جبو اتفاق گولا سورپریز پینگا و جهپی و هاتی نرخاندن دبیجه پشتی کو دادگاه بلند داخویاند کوی ندیارکوی ای پارتی بیشتری هلبجارتن بیان نه جهپی کت نوا لف و تفگری 15 پارلمانتر جبو ای پارتی هاتن ترانسفر کرن بیوی آوایی ای پارتی کم لپارلمانتوی آوا کر و بیشتری هلبجارتن آنجی دبه روزنامه ملیت دبیجه تاکتیکا استیفای دبیجه 15 پارلمانترین جهپی بیشتر ای پارتیه بونه لپارلمانتوی ایدی 5 پارتی خودی کومن کو یک جوانج ای پارتیه دو 24 حزیران اداجه ای پارتی بیشتری هلبجارتنان دبه روزنامه هابر ترک جی لسر و نیو مانشت دو تشکرنا مانشت کو نیوی اف مجاره دبیجه جهپی قنجی جبر کو ناوی ای پارتی یعنی پارتیا قنجه آماجه بوید که باوایی که ایرونیک دبیجه جهپی قنجی پارلمانتر جهپی آتال گوتیه که حوال ما جبو دموکراسی ببن زرخ بیشتری ای پارتی بونه روزنامه نزدیک حکومت به مانشت رخنه‌ای نزدیک وی مجاری دبن یک جوان روزنامه یعنی شفقه دبیجه کوریه یکم 15 وکیل لگوری وی روزنامه سرکمار جهپی کمال کلیچداروغلو 15 پارلمانتر شانتنا جبو مرال آکشنر داکو اوانا بیشتری هلبجارتنا ببن دبی 2014 هندا سروک جهپی نامزد خوا لسر بریارا کسی که بناو علی رضا بوزکورت کو اوجی نزدیک آمریکاییه به وی شیوریه پشت نامزد خوا دیار کریه دبی نهایی جهپی یعنی که جهپی کلیچداروغلو استراتژی خواه 24 حزیران کوریه کی دستینه یعنی ج قاصده کی دستینه ایده دکه کو کلیچداروغلو یعنی هن فرمانان درن ندیار دستینه پشتوی استراتژی خو دیار دکه روزنامه ستارجی با آوای کی رخنه نزدیکی ترانسفر پارلمانترین جهپی بویه او جی د مانشت خود دبیجه جهپی به حلیان خو آویت بنی پارتیا
İyi Parti dibêje Kılıçdaroğlu 15 parlamenter bêyî ku ji meclisa partiyê jî bipirse dan Meral Akşener dibe yasa birêya hulleyê hatina qul kirin ve yekê jî meseleya ku di sala 1978 da hatibû çêkirin ji aliyê Ecevît ve navê wê Güneş Motel bû dibêje ew bûyer aniye roja ve carekê din. Rojname Cumhuriyet îro bi du manşetan bi du rûpelan derketiye. Du rûpela xwe yekem da behsa 23 Nisanê roja damezrandina parlamentoya Tirkiye dike. Lê di rûpela xwe hundir da jî dibêje ji CHP'yê geşta qanîhkirina Meral Akşener. Li gorî vê rojnameyê CHP hewl dide ku Meral Akşener endam namzetiya xwe baş ve bikişîne da ku opozisyon bi tevahî li ser navekî li hev bikin dibêje CHP'ye 15 parlamenterdan İyi Parti'ye niha jî Kılıçdaroğlu hewl dide ku Meral Akşener qanîh bike da ku ew nebe namzet ku partiyên opozisyonê namzetekî hevpar diyar bikin. Dibêje rojnameya karar dibêje hemleya yekemîn 15 parlamenterên CHP'yê derbasî İyi Parti'ye bûn dibêje Tirkiye ji bo hilbijartinên 24 Haziranê xwe amade dike. Hemleya herî kritik jî pêngava herî kritik jî CHP'yê hat 15 parlamenter derbasî İyi Parti'ye bûn. Dibêje bi vî avayî İyi Parti bu bi 20 parlamenteran bû xwedî kom li parlamentoyê her wiha beşdarbûna hilbijartinan jî teqez kir. Rojnameya akşam dibêje partiya 100 salî baş firotin yan jî qenc firotin. Dîsa İyi Parti navê İyi Parti weke îronî hatiye bikaranîn. İyi yani qenc yan jî baş dibêje partiya 100 salî baş hate firotin. Dibêje siyaseta Tirkiye duyemîn bûyera Güneş Motel dijî serokê CHP'yê bêyî ku bi partiya xwe jî bişêwre û îradeya hilbijêran jî li ber çavan negirt û 15 parlamenter transferî İyi Parti'ye kirin dibêje CHP'yê niha pişta xwe bi İyi Parti'ye girê dide ku ew beriya 6 mehan hatiye damezrandin. Rojnameya Güneş dibêje tifaka proje. Dibêje serokê CHP'yê do li gel Enis Berberoğlu ku digirtîgehê de hevdîtinekî pêkanî ku ew bi sîxuriya Fethullah Gülen hatiye girtin. Hema piştî wê jî dibe bi dizî li gel Meral Akşener hevdîtinek pêkanî di wê civîna ku bi dizî hatiye kirin de jî biryar hat estendin ku 15 parlamenter derbasî İyi Parti bibin. Rojnameya bir gün li ser mijara rojeva hilbijartinan û vê meselê dibêje dengên xwe dibêje li hemberî hemleya desthilatê 15 parlamenter dibêje tifaka MHP û CHP AKP xwe amade dike ji bo hilbijartinan û lîstikek pêk aniye li hemberî Tirkiye dibêje CHP jî bi fermana Kılıçdaroğlu 15 parlamenterdan İyi Parti'ye û bersiva MHP û AK Parti'ye da dibêje MHP û AKP li hemberî vê yekî aciz bûne lê herçi be jî İyi Parti beşdarî hilbijartinan dibe. Rojnameya Vatan dibêje ragêşiya transferê dibêje 15 parlamenterên CHP'yê li ser talîmata Kılıçdaroğlu derbasî İyi Parti'ye bûn. Akşener mafê beşdarbûna hilbijartinan bi dest xistiye dibêje ji nava AK Parti MHP û ji nava CHP jî rexnetê nekirin ji ber ku parlamenterek CHP'ye gotibû madem me 15 parlamenterdan İyi Parti'ye hin partiyên din jî hene ku nikarin bikevin parlamentoya partiyên çepkirin divê em parlamenteran بدن وانجی سروک MHP Devlet Bahçeli ji bo ve transferi got genibuna siyasi her wa Mahir Ünal berdevke AKP jî ew weke tifakeke qirêj bi navkir dîsa Bekir Bozdağ jî got ew tifakeke qirêj e. Rojnameya Takvim dibêje vekîl fax yan jî parlamenter fax yani şandina parlamenter bi İyi Parti weke şandina faxekê bi nav dike dibêje Kemal Kılıçdaroğlu ku hêviya xwe ji sindoqan qut kiriye niha pişta xwe bi partiya Meral Akşener girê dide ku ew beriya 6 mehan hatiye damezrandin dibêje teminata CHP hate dayîn ku İyi Parti koma xwe ava bike û beşdarî hilbijartinan jî bibe. Rojnameya Yeni Çağ ku rojnameyeke nêzîkî Meral Akşener'e dibêje CHP bû zirx li hemberî rapêçkirin û
û xefikan dibêje li ser temîneta fermana Kılıçdaroğlu 15 parlamenterên CHP'yê beşdarî İYİ Partiye bûn. Akşener û partiya wan bêyî ku astengî li ber derkevin beşdarî hilbijartinan dibin. Rojnameya Orta Doğu ku ew jî nêzîkî Devlet Bahçeli MHP'ye dibêje em ê wan dijminên Tirkan di sindoqê de bixeniqînin. Serokê MHP Devlet Bahçeli gotiye êdî soz û biryar ya milletê Tirk ku em şerefê hîs dikin ku em endamê wî milletî bin dibêje ew ê dahatuya Tirkiye nîşan bidin. Rojnameya evrensel jî bang li dengdêran dike dibêje dengê xwe nedin dijminên karkeran dibêje karkerên gelek fîrmayên mezin kar berdana û bang li hilbijiran jî dikin da ku dengê xwe nedin tifaka MHP û AK Parti îro li Tirkiye 23 Nîsanê roja damezrandina parlamentoya Tirkiyeyê 98 salveger ew ê tê pîroz kirin li tevahiya Tirkiye Bakurê Kurdistanê jî merasîm li hemû dibistan û navendên bajaran bi rêva diçin. Rojava Tirkiye bi transfera parlamenterên CHP bi vî avayî germ û gure em bêjin Stenbolê ew qas û dem baş. Sîma